Dobar dan. U okviru Europske noći istraživača predstavit ću vam prirodne eutectičke smeše kao novu klasu rastvarača koja je inovativna, pre svega najvažnije od svega zelena alternativa klasičnim konvencionalnim rastvaračima koja se može upotrebiti za ekstrakciju biološki aktivnih jedinjenja iz različitih prirodnih proizvoda. Na primjeru propolisa kao prirodnog materijala vidjet ćemo kako možemo da pripremimo različite rastvarače na bazi ovih smeša i kako ih možemo iskoristiti za visoko efikasnu zelenu ekstrakciju. Na sledećem slajdu vidimo pregled ovog predavanja, o čemu ćemo govoriti danas. Upoznat ćemo se sa pojmom ekstrakcije, upoznat ćemo se sa značajem biološki aktivnih jedinjenja koje ekstrahujemo iz prirodnih proizvoda. Upoznat ćemo se sa nekim osnovnim principima zelene hemije. Šta to znači, kako se ona danas sprovodi. Zatim ćemo preći na prirodne eutectičke smeše, kao glavni deo ovog predavanja. Objasnit ćemo šta su, kako se one prave, koji je njihov značaj, kako možemo da dizajniramo kako možemo da dizajniramo ove nadesne rastvarače određenih svojstava. I pri kraju predavanja pričat ćemo o rastvorljivosti sekundarnih metabolita biljaka u vodi i kako ta rastvorljivost može da se poboljša dodatkom nadesne rastvarača. I na kraju ćemo predstaviti zanimljivu teoriju o postojanju treće tečne faze unutar ćelije. Sam pojam ekstrakcije. Najpoznatija ekstrakcija je tečno-tečna ekstrakcija. Šta to znači? U levku za odvajanje, kao što vidimo ovde na slici, uzmemo dve tečne faze koje se ne mešaju. Ovde je primer vode i etilacetata i pokazan je primer kako se jedna organska supstanca, jedan alkaloid morfin, kako se raspoređuje između te dve faze. Vidimo da je veći broj tačkica u etilacetatnoj fazi u odnosu na vodenu, čime možemo pokazati, čime je u stvari pokazano da je afinitet morfina prema organskoj fazi veći nego prema vodi. Znači morfin se bolje rastvara u etilacetatu nego u vodi, tako da dodatkom etilacetatu u neki vodeni rastvor morfina možemo da ga ekstrahujemo, da ga izvučemo iz vode. Taj afinitet određene supstance prema nekom rastvaraču se definiše koeficijentom raspodele K. Što je taj koeficijent veći je afinitet supstance prema organskom rastvaraču. Ono što je dobra praksa je, i to se može pokazati jednostavnim modelima matematičkim, da je bolje umesto jedne ekstrakcije sa 50 ml etilacetata, bolje je uraditi 3 uzastopne ekstrakcije sa po trećinom od ovoga, recimo sa po 17 ml etilacetata, time će ukupna količina supstance u organskoj fazi biti veća. Koje su još neke tehnike ekstrakcije, tehnike kojima možemo izvući biološki aktivne jedinjenja iz prirodnih proizvoda? To su tehnike maceracije. Pri maceraciji to je tehnika gdje se biljni materijal potapa u određeni rastvarač, najčešće alkohol, i ostavlja nekoliko dana do, recimo, čak to ide preko mesec dana, gde se polako izvlače supstance iz biljnog materijala. Naravno, pored željene supstance, nama će se ekstrahovati i određene supstance koje su nam možda i neželjene. Maceracija, da kažemo, izvlači sve supstance. Perkolacija je sa druge strane brzi način pripreme. To je recimo priprema čaja ili priprema filter kafe, gde se prelivanjem nekog biljnog materijala, na primjer vrelom vodom, time se ekstrahuju supstance, ali samo one koje su najrastvorljivije u vodi, koje mogu tim trenutnim kontaktom sa rastvaračom da se izekstrahuju. Sledeći vid ekstrakcije je ekstrakcija vodenom parom. Ekstrakcija vodenom parom, njome se iz biljnog materijala ekstrahuju najispadljivije supstance. To su najčešće mirisne komponente kao što su eterska ulja, neki terpeni. Znači mi ekstrakcijom vodenom parom možemo da
da iz biljnog materijala napravimo etarska ulja. Sljedeća tehnika ekstrakcije je ekstrakcija superkritičnim ugljen dioksidom. Šta ovo znači? Ugljen dioksid je, znamo, gas, ali kada taj gas podvrgnemo određenim visokim temperaturama, visokim pritiscima, mi možemo gas najprije da ga komprimimo, da napravimo tečnu fazu. Takav tečni ili superkritični CO2 može da se koristi kao dobar rastvarač za različite prirodne proizvode i može da se nakon toga reciklira, da se ponovo upari i ponovo kondenzuje. Još jedna tehnika ekstrakcije je takozvana kontinualna ekstrakcija, gde se jednom zapremninom rastvarača, kontinualno, gde se ona višestruko propušta kroz isti biljni materijal i ona je značajna kod supstanci sa malim koeficijentom raspodele, gdje nam treba mnogo tih krugova da bismo izvukli neku značajnu količinu aktivne materije. Sam značaj biološki aktivnih jedinjenja iz prirodnih proizvoda, reći ćemo nešto o ovome. O tome dosta znamo. Znamo da su biljke osnovni izvor biološki aktivnih jedinjenja još iz tradicionalne medicine, ali imamo i danas se dosta koristi, naravno, biljni materijal kao, da kažemo, primarni izvor zdravstvene zaštite. Zašto je to tako? Pa zato što biljke omogućavaju najveći diverzitet, najrazličitije strukture molekulske su upravo sekundarni metaboliti biljaka. U biljkama se nalazi mnogo struktura koje još nisu ni otkrivene, a koje su možda potencijalni lekovi za neka obolenja. Tako da tu ima mnogo posla za hemičare u budućnosti. Ono što mi znamo, da se narodna medicina, različiti preparati na bazi znanja iz narodne medicine i danas koriste u zdravstvenoj zaštiti, u tretmanu nekih obolenja, u prevenciji. Neki podatak kaže da se čak 80% ljudi iz zemalja u razvoju koristi isključivo tradicionalnu medicinu kao primarni oblik zdravstvene zaštite, manje same farmaceutske proizvode. Sa druge strane, odobreni lekovi, čak 60% odobrenih lekova ili su direktno prirodni proizvodi ili su derivati prirodnih proizvoda. Znači, naučnici, hemičari su utvrdili da je neki prirodni proizvod dobar za određeno obolenje i dalje su ga modifikovali, malo su ga promenili strukturno da bi poboljšali neke osobine, recimo kako naš organizam može da usvoji taj lek, da ga apsorbuje, kako posle može da ga eliminiše, da bi smanjili neke neželjene efekte. Tako da veliki broj, prosto priroda i dalje velika motivacija, veliki izvor različitih struktura i recimo glavni izvor novih strukturnih molekula. Imamo dva primjera sam naveo ovde. Jedan je artemizinin iz tradicionalne kineske medicine. Struktura mu je ovde. Zašto je on značajan? Možda znate, on je prirodni antimalarik. Jedan od prvih antimalarika otkrivenih iz prirodnih proizvoda, za koji su kineski naučnici pre par godina dobili Nobelovu nagradu za otkriće ovoga. Drugi je paklitaksel ili poznato farmaceutsko ime je taksol. Taksol je prirodni proizvod koji se izoluje iz drveta tise. Taj taksol ima najpoznatiji u tretmanu različitih oblika kancera. Tako da od osnovne strukture taksola prave se neki derivati koji su možda malo aktivniji, koji imaju promenjene farmakokinetičke osobine, ali glavna struktura, glavna motivacija potiče iz prirodnih proizvoda. Sledeće o čemu ćemo govoriti je zelena hemija. Šta ovo znači? Vjerojatno ste upoznati sa time.
U samoj klasičnoj hemiji koriste se velike količine pre svega rastvarača koji mogu biti hlorovani, koji mogu biti prosto toksični i za čoveka i za životnu sredinu. Danas ljudi su toga svesni i traže se zdravije alternative, manje toksične, manje opasne za životnu sredinu. Svi ti principi koje poštujemo spadaju u principe zelene hemije. Mi želimo da smanjimo zagađenje, smanjimo pritisak na životnu sredinu i da se klasični rastvarači za koje je dokazano da su opasni za zdravlje, da se zamene nekim zelenim alternativama. To je sve to zvuči lepo, ali to praktično nije toliko jednostavno izvesti. Nije lako naći alternativu rastvaračima, klasičnim rastvaračima koje uglavnom dobijamo iz nafte, čija je cena mnogo niža nego nekim alternativama. Drugo, nije lako proizvesti zeleni rastvarač koji bi mogli proizvesti u velikoj količini, a da to opet ne proizvodi neke neželjene efekte. Sam proces proizvodnje zelenog rastvarača da ne bude toliko zelen. Tako da, šta je cilj zelene hemije? Da smanjimo upotrebu ekotoksičnih supstanci u proizvodnji, u različitim industrijama. Imamo gde danas najviše rastvarača se koristi se u industriji boje i lakova, znači ljudi se susreću sa rastvaračima svakodnevno. Imamo naravno supstance kao što su pesticidi, herbicidi kojih imamo u velikim količinama, čak i završavaju u životnoj sredini u pijaćim vodama. Imamo naravno veliku količinu lekova koja se koristi, koja primarno utiče na nas, ali možemo biti izloženi nekoj količini lekova i indirektno, opet kroz otpadne vode, kroz hranu. Znamo, svedoci smo toga upotrebe antibiotika u stočarstvu zarad povećanja prinosa. Mi smo izloženi nekim količinama antibiotika i neposredno. Upotreba različitih nedozvoljenih supstanci u stočarstvu, možemo biti posredno i neposredno izloženi tome i naravno protiv toga se treba boriti. Neka osnovna 3 principa zelene hemije su smanjiti upotrebu, naći određenu zamenu i ono što se još uvek slabo koristi kod nas, ali će biti u budućnosti, nadamo se, reciklaža. Znači da određene sirovine, određene resurse da prosto recikliramo da bismo ponovo upotrebili zarad ostvarenja cilja, a to je čista životna sredina. Ono što je jako bitno da rastvarač koji bismo upotrebili kao zamenu nekom klasičnom mora biti biorazgradiv. Šta to znači? Da on u realnom vremenu, u kratkom vremenu, po dospeću u životnu sredinu, bude pretvoren u neke netoksične proizvode, idealno neke koje već postoje u prirodi. Prelazimo na prirodne eutektičke smeše.